Kuko nari nkumbuye byatari. Nubwo utazi ikintu. Ndakurwara umutima. Ariko hari ikintu nakubwiye. Yanzuze ko ngiye kwishyura. Nishyuye miliyoni 10 hasigaye izindi 5 mbose bitarangiye. Ahubwo ikintu nshaka. Wambabariye. Ukari buryo wangereraho make ko ari ngasigaye. Ni impembwa. Mvago kimwe cya kabiri. Wow, shana cyo mukundira maze. Sharahari. Oya aranagiye karashuka. Asu kubera cyuko umva reka ngene mutegerereze mu nzu ko namuteneye byihute. Nyine wewe bagicyo hano tube tugana. Kamukoninge nicaye mu nzu. Umva ariko. Sibyo? Asegaruka. Oya please. Ndabamubwiye. Kubera icyo utamubwiye bebe. Byaciye hako no munsi ndaramubwiye. Yararimubwiye ko papa wawe naramubwiye ahubwo ushaka kuza gufata irembo. Ibintu bikava mu nzira. Sure. Cyane rwose. Thank you. None se bebe. Ngiye buriya sha ntabwo uca inyuma kabisa. Shashiri ni byiza. Ariko Jibril. Yanke ngo nahageze bakobwa. Wangu iki? Ntabwo kubyumva. Irambwe cye ku muryango niko yakubwiye. Ngo ntajyaza abakobwa. Ndaza kumuniga. Buretse. Kuko yimbwiye se ni byose cyangwa yarakubeshya mbambwire shu. Uzi ko hano hibeshya agacaracaro n'agakobwa. Umva. Nugwita nafata mu ishunga tangajugunya hari hanze. Yego shiri ujye ubanigaruka. No yasereka mbaza ubundi. Hano haba haza umukobwa ukurusha ubwiza, ukurusha guseka neza ukurusha iki? Ha? Nabyo. Nawe nyine nta kindi kibazo. Niba abantu bavuga vuga. Ka Jibril mu Rwanda ndawu. Kari yagatipe kaba kagera ngo kagutirita ahubwo. Sure. Karakabwa kingegera gusa. Kimbwa karahiye zaba ndorada Ndarota uyu ninde mbona hanga ubusibi nibyo twapangagamo bukwe nta nisoni Shaka wona wowe yavuda nawe. shaka ngo nsobanurire ibindi biraza nyuma Shiri bimusobanurire basi. Oya ntabwo nshaka kubyumva hagati yawe nawe Azifite amagambo menshi bite. Kuki? Ako sisi ubundi turapfiki. Useke ko se wincuvuga gutyo. Uzuye umutipe. Dupanga ubukwe. Sure. Ababyeyi bose. Inshuti bavanga. Nanjye ni kwirwa mbwira. Invitation zarasohotse. Abantu turenda gutumira. Invitation. None araho gusa. Yirirwa besha. Sheri nibyo. Hanisoni. Ngo ntago ari byo. Uravuze ngo ntago ari byo. Ntago ari byo. Koko. Gusa. Ashirikira kubeshya. Ngaza abahungu z'ikigi yirirwa kinisha abantu n'anisoni. Abaye iki noneho mana nyagasani. Nawe uragiye? Umva mu Jibril. Ubwiriri yamugane kayitesha umwanya w'abantu igihe. Kare kose niga njyamye hariya abandi kuko bari buze hariya. Abantu bose ukabwira amakwe. Ako nawe urimbwa nko kutabimba. Ese ubundi mwagiye munyifatira ubundi bamugifata mu Rwanda niki? Narabivuze n'ubundi. Era byasamye. Manu ikigoryi kabisa. Nena kuye ngo hano naje umukobwa n'umuhinjira. None urangije urangambane gutumye banza. Ubwo se kuri kuvuga ngo umukobwa uhinjira none umunsi Chantari nakayitesi bazaza none byo bizagenda gute? Cyane cyera ko kigenda kirereso murizo wacyo. Umva ingaruka zo guhera. Harimo nawe gushota. Kuki? Ibeke. Bakumva. Twaserera.